magithii na mbere na kuhingio tugutware kuria kaunti-ini ya Githumo kuria gicunje kia andu ethi nao meyumirire gukorwo magikinyaniria muthi wa kuririkana aria makwire mirurungano-ini ya gutetia watho wa kigina kaunti-ini ya Githumo kou maundu mauma ngurani kuona aikari mahuthirire mweke uyu gukorwo makeyumirie na njira nene ceceni-ini gukorwo makiandikithia taiki ya kura ibande itanyihiire 8,000 na igutwaritwo kuria mwena wa Kondele necio magicioya nigetha makanyita itemi githurano-ini twerekeire riri biacara nacio iguthiaga na mbere o ta mutugo. Wangari Maria wa Muigana no ina riboti ino. Ona mbere ya thaa 3 cia rucini kwihanda roundabout-ini ya Kondere muciini wa Githumo ikuhanaga mugagaca magana ma aikari makiyumiria kuoya ibande ona kwiyandikithia ta aikia a kura mihango eno igitwarithio na mbere thengia wa gukorwo miena ingi ya bururi nirio muingi ukururunganaga gukinyaniria kiririkano kia aria makwire mirurungano-ini ya gutetia watho wa kigina. Tumesa choma barabara, tumesa ribu vitu za watu, but leo naona amani tuko nayo. Nimefurahi sana. This is an alternative form of expression. Instead of this doing things the same way and getting the same results. But this time we want to try a different approach. Kama utaki kiongozi, ngoja mwaka ujao. Chukua kura. Ngoja mwaka ujao. Pigia yule kiongozi ambaye unamtaka kura. Miena ingi ya mucii uyu wa Githumo biacara no ciguthiaga na mbere ona nginyagia kaunti-ini iria cirigainie cia Homa Bay, Siaya, Migori ona kungi kuria gutauma na mumururuko wa andu mikira-ini ya barabara ona kana mirurungano ona gutuika aingi mekugaga ni maranyitanira na Kenya angi kuririkana ayuthi aria makwire makigiginyanira mwathanire mwega. Ni heri watu waende kanisani ama wakae kwa nyumba waombeleze watu wao kwa amani badala ya kujitokezea kwenda kwa barabara kuleta vurugo. To the us who are not in the road, we don't condemn what is going on because it was just a simple commemoration. We are together with them. Area where we were to hold the memorial vigil, suddenly a football match has been placed with people pretending that they are football fans who have come to watch that protest, the match, but they are keeping us from holding our vigil there. No na kuri uguo ikundi imwe cia kuruirira ihoto cia muingi kuma kaunti-ini ino ya Githumo ciugite aingi ao ni kurutirwo mararutiirwo mikana ona kuguorohio na nikio matanahota kwambika mirurungano kana igongona o riothe ria kiririkano ta Kenya angi. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.